Нюрбалу хүнердінен бүгінгі күнге 16-тығынча 237 гасы роқсулан 15-тығынча 730 тонна от кәхілі бит. Бұсыллағы бұлантан түрден хеттеғілі 2 бірген әтәң. Акана жекімді таркайы өйдей қорылан әхелектері бұланларын 6 бірген толыр бұттар. Октябрьскай нехилекім тығыз Нюрбаагыр өтчіттарын зенота төсіз бөғын бұланларыттан үсүйші коты бөлеміне біттер. Атыржағы 15 күні көрдері өлелерін түміктен қоши коду хатығыр олықтауқ нехилек жағылтата көңіл хотур білдер ектәқ. Атыржағы 15 күніттен бұл көңіл хотур хембір ұра атаққыға онотта чағанайдар бұтеген хетер оттан матақтар білген чағанайдар бұтығыр онына дәрілілі қағайсылар бұтығыр қаттарда. Onu tahanan iki mobilna ätärät ölüsün ortakan ottugutаллар nähilennetten hüsülbe bir tonna zayafkaga olurut. Qoduhaga gün bugün ulu sürdünen barda 211 kehe 699 traktör tördönüs mexanizirованный onna 534 polo mexanizirованный zvenolar günü жылы battaha otuletiger bari kühü urallar. Ulu sürdünen barda sürbe 5 mobilnay traktör terillenler ıraq uraq bastarından örüsün orgundan hottoğun kampanyada tignetçi barar. Bahar bu butirin ettügerite kinyasin ette bile lankalaq turbut qastahılı lankalaq turbut herin ot hen bılgı ünüte baham где-то 200 urulun kelle qırağız sirte. Bıyılgı oput hen bulamıt tığınçaq tığı sürbe onu tığınçaq tığı tolar but bolu. Bu bir ulaqana bakalan turabut tönküde denge ol uta tühen Уотугар от паган оттатылар жоннар бут. Нюрбалуһун баһылыга Алексей Накентьев Октябрьскай нехилек онны хаңалас түмүк нехилектерин хоттур ходугаларынан сылжан от компаниятын камытын месетигер билисте. Онотон жон серге бу хин өйдөн бу билеген уотун ол бехиддер оттан эрелер. Бу бихиги түмүк нехилегер хеджебу манна тахама чөйдүк хаттак жаһанан үлели олорлорон бии көрөбүт. Тогойте коттон бу жөкүдө улахана бәкетилгәр от үйнән ул бехит була от пя турбут таманна бу техас специалитәреннән билеген оттан жон һәргәне отатылаһанга отдуктарына тылларга оттан кепсети бара турар. Быйылардага соох куран сайын болан онно юр бахардар элбән буро бырдах быгынан жонот турга көһәлләр. Быйыл Нюрбалуһугар республика тердибит окка булана 33 тонна тәңнәһәр мантан улу сеиттән агын бирген отуларга сүрүн соруктурар. От компанията салганар. Күннән Тонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениете, Нюрба.